Okurambura batungire sente za Parish Development Model muri district ya Kamwenge kubanzana no kubagana abatura okutunga byinji okubashanjire sente za PDM kandi kwebembirwe RDC habebembezi hamwe na nabyo kwerinda customer ateka ikintu kirunje konka tuteka nkucyakubasa akatwanjira yo miliyoni bukaba kakoromuka ubundi tukahindukaho munonga Kamwenge tubire tukuri omuri yakawungu tabona kanso so fa amakani imbare agataka tunjire 1 million iri kuchiza yesente muri district yose tudunga sente niza za video rero jikuduhaye akutaga twarata urukaso I created 6 wards nyinshi zero muri district aro bajya district cyangwa kandi ngokata uko muka gumapana abakirize y'okutungwa mwaka kumo no bachairman b'ebyaro na nabo buciko abarukushijuma bo kuzitunga sente za PDM kinguze hakana ngasitunga konka sente za muyana bakazunga ekintu cyo kuyaha abantu sente mbere ndakakurire uko muno wange betumbere ninkirwanisa kutabamo abo kubaze sente zirizo kuhayo ukagaruka ukakoraki ukafona abantu bene kubona sente agwabusa RDC wehona ahire yabo bona barukutungwa mwaka kumo okuba bagarize sentezi nachereza kuruga nachereze bironkabe nabyo parish chief wena ninga town agent uri kumanya ngo akashabo mu ntesente nubuzo kube 15 kugira ngo akatunga program ya PDM twaza kukamande bataka bagarurire sente zabo nitwija kubakwata esente bazishashure konka eco naco kiri kumara nitwija kubabinga mu government on public interest omugandi abarire sente zemyoga barabwirwe ku bana bazigaruzayo omuri district ya Kiruhura obabire batayayiro muri Nyabushozi ne sente za government nango no mwaka muzihire mwimwe ahabwanyu mwenka mukazi collecting mukazigusa it becomes public fund but hatezi karuga no mu government president Museveni yazo musukoze se zibe kuzobenga huko hato umuntu umwe kwa kuzigumya wenka hato ndijo arazaganyirwa muri yayo okwatwa kw'abantu aba ngo kwatandikire eyo bwahati bintu mu muntu umwe ahabwo kwiba miliyoni 20 habonangwa n'ababuzire konka kunkurwana nabo bajya mu rutaro rwanje bachairman b'imyuga borekero butashemererwa ahabwa abarukwata sente bakanyaga kandi police karemwa kubakwata ngucikanyisa obunyaji konka nabone bisha kwatwa aho abantu haturore bakigamba kashonje yaje ati mugumize mu mukwate bari abantu abagizireta barire sente namwe nutakwamanya neho twarga turagamba noshanga babakwata ibizibu bitukucara kubugabugana mu program y'imyuga abantu binji esente okuzikwisha tukuzireba itwe nkaba member tushanga buri mwaka twantuza kuheza kubare ibitabo tushanga izituteyiremu nuzuzi turaziryezo ubundi zisharukire mindset abantu bakateka bya musinde neza bakomeye nezo kurya taro kuzigarana so enteka teka yo kutorgamo abantu n'abakashashura sente za government z'abambere abazitungire abamwe nabasima government kandi abuzaremere nebetombwitira bachairman babo ngo bakazirya ahabo president Museveni akatuletera emyoga ya leta za PDM kwizire offices z'emyoga itwenke minyeto kandi abana baye bashomereho yatwereza emirimo amakuru agagasha kwa Anthony Twine na Paul Turyamureba.